Croeso I clwb gemau fideo. Hefyd ni chwarae ran 2 o Pokemon Fire Red efo Antonio. So efo wythnos bant o ysgol Anton. Iawn. Bod mewn trouble unrhyw le? No. Greu fideos. So mae Gary yn y chwarae achos fi'n meddwl oedd fi'n chwarae like Tro olaf. like Pan o'n ni gorffen. Fi'n meddwl fod yn gofio. Achos rhaid fi'n like wythnos yn ôl. Wythnosau. Yeah. Oh yeah, roedd random. Roedd like 2 wythnos yn ôl. Roedd e? Yeah, rhywbeth fel yna. Yeah. Aww. Rival! No, challenger. Mynd, Dewi. Oh no. Oh no. Oh no. Sut ti yn... Wow. Tynnu coci I Weedle. Oh yeah, ni'n like switch o, so like os mae... Oh no. Os mae efo fi chwarae, os fi marw, mae chwarae. Mae fi ddim gwybod. Neu fi, ble mae Poker Centre? Mae ti just mewn ffynna? Anton, Ydw gwasgu yna. select. Select, yeah, no. Start, sorry. Ac o'n mynd I Pokemon? Sorry. No, ddim cael gwrdd. Ydw yn A, yeah. Yeah. Yeah, iawn naw. Ha? Image of them. Na sut mae llawn? Achos pan ti marw, mae Yeah, ond... fwy ti fos y Poké Centre fel ti just wedi dod mas Oh o fe. yeah, oh my god, fi ddim wedi chwarae game. Achos arno... Fi ddim wedi chwarae Pokemon of ages. Ond actually, wyf ti just yn ti fos y ti, wyf ti'n mynd y ti. Mae'n like safe state, so like os ti marw, mae'n just rhoi ti ble bynnag ti wedi safio, fi'n meddwl anyway. No, mae mynd y tro diwetha wyf ti yn. Biff safio fe. Yeah, Poké Centre diwetha wyf Oh, ti right, mewn. okay. Yn ei gael Pokeballs e? No, No. just run. No, don't, trio cael fan I level 7. Ie, fi gallu mewn regular battle though. Wedi gweld pam? Pam? Bydd ni cael Ember. Ac wedyn llaw Weedles. Spoiler, na, don't know. Wel no, mae'n dim spoiler. Fi'n Mae wedi bod ma, wel, fel, blwyddyn yn ôl, efo 20 a cyntaf blwyddyn anniversary. Fi mewn, like, tawn newydd nawr fi'n meddwl. Yep. Viridian. Mae hwnna'n nothing, mae hwnna'n... Hwnna wal. Mae hwnna'n rhywle. Ydyn nhw'n gael... hang on, ydyn nhw'n gael, like... Ydyn nhw'n mart? No, bydd yn dweud mart. Oh, so mae just... Oh, Wel, no. Mae hynny'n centre. Mynd fyna, ac wedyn bydd Beth ti lan? mynd fyna. Mart, Bydd ti respawn o fyna wedyn. Ie, fi wedi mynd mewn fyna. So... No, fel ti angen hilo. Wff, 200. Fi byth yn mynd I Japan. Faint ni gael, jyst gael 2, na. Na, 5. Really, Anton, ti heb prynu unrhyw beth? Mae ti ddim prynu unrhyw beth, mae ti mynd cyn o ti'n prynu. Wait, what? Mae fi yn... Achos, Oh, sorry. gweld, mae ti jyst yn gadael. Fel, be fi eisiau Pokeballs? Dim diolch. Fi'n I don't know, yeah, antidote, gael, like, tree. No, 2. Bydd 2 yn digon. Tree. Lucky number 3. Okay. Dim eisiau sel unrhyw beth. Yeah. Ni ddim yn cael souls, ac dydyn ni ddim eisiau mynd i'r devil. Mae'n dark. No, fi jyst dweud, fi ddim Oh, eisiau. mae'n gym. Yn ei gallu mynd mewn fan'na. Na, mae'n locked. Yn na'n gwneud like mission. Wel, ti yn completo y game cyn ti'n mynd fan'na. Beth mewn gym? Yeah! Say what?
Wel, ti ddim angen complete o'r game, ti angen complete o... Mission, sort of. No, ti angen gorffen. Ac os mae'n y gym yn newydd nawr, ti ddim angen gwneud, like, tasks, so... Ie, mae dim gyms mewn Cinnamon. Yeah, like, alright. Anton, ti methu mynd y ffordd hynna. Mae dyn yn ffordd. Am di vlog o path. Y peth sy'n gwneud fi chwerthin o fwyaf, pan chi'n mynd mewn tawn newydd, ond mae yna coed mewn ffordd, I know. Yeah, mae'n just fan. ac mae fel, os ti'n cael Charizard, mae fel, Flamethrower. ti methu mynd trwy, achos ti angen cael cut, ond ti'n gallu just burn o fel lawr. Yeah. Mae'n yn tîf. Yeah. Na, hynna ffordd i y forest. Mae'n yn tree. Yeah. Neu chi'n cael Pikachus fan hyn. That's actually cool. Yeah. Enwi Garen ar ôl Fi fi. just wedi realise o rhywbeth, got Pokeballs dim even dyn Yeah. make our effort i dynofio nhw, so... Wel na, achos ni heb mynd yn o'n ni. Yeah, na ni gael hyn. Oh, wow. O, ni cael 6 nawr. Pam, Poki loot. pam mae Pokemon ddim yn attack o fi. Oh, yay. I'm gonna come right. We're gonna Mae hwnna come Doppler really effect. long. O, ni methu gael... No, ddim dal hynna, achos gyda hwnna'n waste o No, achos mae'n gallu evolve Beedrill. Ie, ond cael y Weedle gyntaf, so wedyn ni gallu complete o Pokedex. Yeah, true. Mae'n level 6, though. No, ni level 6, mae e'n level 5. Oh, wow, no, yeah. Os ti'n gael Weedle, level 5. Pan mae'n yn evolve, mae'n i Kakuna wedyn. Mae'n probably like higher level, yeah. Ac ie, achos os ti cael un o nhw, bydd fod ddim yn cael Harden. Oh, yeah. Trainer tips, blah, blah, blah. A boi, trainer bat. Anton, pam ti'n mynd i e? Fel, os ydw ti ddim darllen hynna eto. Mae fel, pan ti darllen llyfr, ac when ti fel cochi ble ti yn, fel, os ydych fi eisiau darllen y llyfr eto. Yay, Kakuna. Just knock of a mas. Level. Anton, knock of a mas. Mae un level higher, mae'n so good. Antonio, knock of a mas, when ni gallu cael level. Scratch. Oh my god, mae wedi dynofio rhywbeth i... Yeah, Harden. Mae fi dweud fynd yn efo Harden. Yeah, ond fi'n meddwl os rwy'n Weedle, rwy'n like... Yeah, bydd yn. Bydd yn cael, tackle. Yeah, so pan mae'n evolve, pan mae'n lose o tackle. Achos, I'm stupid. I know! Kakuna used harder. Mae fel, Metapod Ash, mae ddim yn, bydd yn cael fel battle am awr, just gwneud Harden efo Metapod arall sy'n gwneud Harden. Bydd yn cael Harden off. Mae'n beth sy'n digwydd pan mae dau bechgyn yn mynd yn hard. Yeah, ni'n mynd i'r gyms. Yeah. Yay! Ember! Level 7, yay! Pidwch phoeni. Mae fi dweud celwydd. Mae fi ddim. Yay, Weedle! Wee! Dull. Beth dyle fi enwi e os ni yn dal e? Weedle. Yeah, ni yn. Ni yn. A to beth ti'n gwneud? Mae'n Weedle! Yeah? Mae fi Yeah. dweud dal e, so ni gallu complete o Pokedex. Oh. Sut ti'n gallu complete o Pokedex by cadw un Weedle? Wel no, wedyn, bydd ni ddim angen mynd nôl fan hyn at y diwedd. Weedle! Yeah, ni methu dal e, Oh, though. mae'n trainer Weedle. Yeah! So ni methu dal e. Ooh, critical. 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 Yeah, my critical hit. Critical! Critical! Roedd fi'n siwto fi gyda beth yw y web, dwi'n meddwl. Yay! Please bod yn ember y tro hwn. Oh, no! Oh,
I know, os o'n i'n gael Ember, just like fit flame. No. Ie, ti yn. Just gael wyn, ie. Ti gallu. Fi'n Achos maen nhw bugs, Ie. ac ni, tân. So, Burn nhw alive. ie. Mae bugs yn gros. Ma' nhw grosses. No, ma' nhw ddim yn y bug type. Wel, ie, ond mae nhw dal gros. No, ma' nhw ddim. Ie, mae nhw yn. Mae nhw'n gros, living gros. Bod yn dawel. Please, mynd lan i lefel 9. Oh. O, roedd yn anhofio am Weedle. Yay, $60 poker money stuff. Yen. Yen. Ie, hana Japanese currency. Japanese, yeah, so... Ie, mae hwn yn set mewn Japanese. Yeah! No, mae ddim yn English. O, John. Oh, fi'n angen antidote, actually. Ti'n meddwl mae set from Japan? Mae ddim yn set mewn Japan, dwi. Ie. Hana blyd oedd Pokemon cael ei greu. Yeah, mae game hyn yn set mewn Japan, though. Mae'n based off Japan. Anton, It's really mynd mewn kill. Anton, ble mae X and Y yn set mewn? Anton! Oh, no! Anton y earphones. Oh, no. Oh, no. Anton. Angen roi nhw. Weedle number 2. Wel, ni un lefel fwy na fe. Mae dim odds. Imagine os di marw i Weedle. Fel fi. Oh, yeah. O, no. Hana ddim bai fi. Fe fyny ar 2 health. Beth oedd ni'n mynd i gwneud i? Roi fi ddim yn massive kill. Oh, na. Oh, na. Ni poisoned. Oh, ja. A fi'n poisoned. Fi'n poisoned o'r pond hwnna. Oh, ja. Poison string. Sorry, clywed am. Poison sting. A ti beth wedi clywed am poison string o blaen? No. Yn poison os yna pam. Anton, We please grew. bod yn ember. Please bod yn ember. Yay! Yay! Ni wedi learn o Dau. Ember. Fi wedi learn o Ember, just kill our bugs over and over again. Yo, Anton, ti poisoned. Anton, pan ti ddim i'r scratch? Agos fi offi scratch o. No, ni poisoned. Wel, ni cael... Oh, great, mae cael hard on it. Oh. Nawr, ti yn. Ni angen mynd lan It's 5. super effective. Anton, ni angen mynd lan 6 level. Oh my god, fi'n I nabod cael- dig. Na ni angen mynd am lan 5 level i Weedle. cael... Fi wedi mynd lan, like, dig level. Alright, fi ti siarad am. 5. Ni ar level dig. Ie, so rydyn ni'n mynd am 5. O, Ers ie. ni dechrau. O ie, ni ddim dechrau level 1 yn ni do. No, achos am ni yn, fi fynd i'n mynd lan 9 level, dim 10. Achos ti ddim dechrau bant ar level 0. Dechrau band a level 5 wedi. Ie, Anton. Bag ti, fi fynd i'n marw. Be? Anton, mae y sgrin yn mynd ffynnu achos ni'n mynd i marw. Gloi. Bag, items. O ie, mae'n poison. Ie, Mewn y gym ai arach, mae dim ots mae'n poison, ti jyst gael fe marw when ti'n mynd i Poké Center. ie, ond ni ddim yn cael un Pokemon. And, ie, ond maen nhw dim marw mewn y gym ai arach, though, even os ti ddim yn jyst gael un un o. Ie, nhw yn. Maen nhw really... Edrych, mae ni ar 16, nawr ni ar 9. Ie, maen nhw dim gweithio pam ti'n like gorffen battle, though. O, fi'n meddwl ti'n mynd mewn fyna wedyn. Anton, ble ti'n mynd? Wel, fi'n lost. Fi wedi mynd o fanna, right? Anton, o ti eisiau fi dangos ti ble i Na, mynd? fi wedi mynd fanna o flaen, maen nhw wedi Ti angen mynd lan. Lan, na. Oh, fine, fine, Well fine. then. Fi jyst mynd trwy y gros. No, dwi'n battle o fe i dund o ble. No, fi mynd trwy y gros. Gwen, mynd lawr. No, actually, Ie, lawr. Kill, fi'n meddwl. Ie, fyna, lan. Fyna just a waste of time. Rwy'n ni just gallu skip o hwnna lan fyna. Ie. Gwen ar draws. A wedyn mynd lawr. Gwen mynd lawr. A Gwen ti angen mynd ar draws eto. A Gwen mynd O, lan. os ti'n neud hyn, mae'n like reduce our chances o Pokemon attack, but ti just gwasgu, like 1. One. Safe. Pokeloot. Balls. No. Ooh, Potion. Fe fi'n meddwl... O, Anton, dyna fi hwnna. Ach ni ar 9 health. True. Oh, yeah,
You can actually run out of wilder, so we. Yeah, on Wendy. Just use it. Yeah. Ta-da! Yay! Whoa, I didn't... Beth nhw hilo ti lan ef... fel 20. Mae hwnna perfect amount. Tisio bel hyfi. Tisio bel hyfi. Na. Wel, o to, ni angen battle o fe i mynd past your downhill. Yeah, no. Mae ychydig rhi ifanc i bod yn Pokemon trainer. I know. Achos nhw'n chwarae... Mae nhw dechrau at 10 mlynedd oed. Unless Ac mae edrych fel 5. Unless mae'n edrych yn pimp. Fel ti'n edrych yn pimp, ond ti'n like 80 power. So, you know. Yay! Ni angen mynd lan 4 level. I cael attack, bydd yn helpu ni Beth? mewn y gym. Bum, 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 da, da. Fi ddim off i read o signs. Iawn nan. So, bro. O, ni angen level o lan. 4 gwaith. Beth fi... Fi'n mynd i'n trio catch o rhywbeth. Yeah, ac 3 level o lan. Mae Pidgey! Pidgeon actually though. Oh, wow, mae ar ochr yn barod. Level 3 though. Yeah, fi'n mynd am hwnna. Anto, beth os ti one shot o fe? Fi ddim dyna fi o growl achos mae'n just lower defensor anyway, so just scratch. Yeah! Crit! Dyna pan, right? Rwy'n gallu... Mae'n better if we just, like, catch up Pokemon. Ie, Anto, ni mynd i marw naw. None of them. Ie, Os bydd fi fi yn. catch up Pokemon, like... O ie, mynd i hynna. Gloi. Neu bydd ni cael danfon nôl i Welcome Panicaw. to your Pokemon Center. Do you want to heal your Pokemon? Anto, No! Anto, os oes ti'n Dim mynd... eisiau heal o Pokemon fi. Fi just Ie. eisiau dod yma edrych O, o face. o ti eisiau hilo Pokemon ni? O, na. Fe fi jyst yn ôl mewn fydd ni jyst yn edrych o gwmpas. We hope to see you again. Okay. Waw. Bye. Wel, mae hi wisio ni marw llafa Pokemon ni. He's psychopath. Dim Mae'n y really. version Japanese. So rwy'n fi mynd i gael bod rwy'n nang heal o Pokemon though. Wel, achos mae Poke Center. Gym! Mynd i gael mewn gym now. Yeah. O, mae 10 pint yn awr. Mae Humpty Dumpty ddim yma now. No, achos mae un gwahanol. Anton, hana 10 pint yn awr. Hi ba. O, no. Very easy. O, no. Brock. I'm Brock. The Barack POC. Obama. I was gonna say that. Brock. Really think I believe in rock and hard and defend. Not rock hard defenses. Rock hard type. Rock type. Challenge Oh, me. I don't need a disadvantage. Oh, yeah, My anyway. rock and strong against I need fire. a flight hefyd. Be? Mae fel hyn. Fel Rock X defense. Factor. Rock defense. Mae fel... Mae wedi mitio Pan mae G... Simon Cowell. Pan mae G... Pan mae G yn dwi'n so... Mae fel, hey girl. Mae dim i fy girl mae'n gael... No, mae fel hynna i fel, hey girl. Wanna hang out later? Ni ddim yn i geid y first year. Hynna pam, mae fi dweud 4. Wel, 4 level arach. Achos wedyn ni nôl ni cael Imagine- Metal Claw Imagine ac yna Steel. Imagine os fi'n gael... Sy'n strong against... Yeah, ond fi gael potion, so we're safe. No ni ddim! Ie, ni yn. No ni ddim! Ie, ni yn. No, ni wedi gwerthu e. Ni gael 3. Oh, no, Hynna na, antidote. Oh, man. Tom, pam ti prynu antidote? Just in case ni gael poison. Oh, yeah, ni wedi. A Tom, Mae'n gael burn. ie, ond ni wedi cael antidote. A extra, Gael o, y Pokeloot. fe. Ti wedi marw. No, ni'n ennill. Ie, ond mae cael 2 Pokemon. Oh, I didn't know dying rock type, yeah. Ie. Wel, mae hi rock gym leader. You ddim meddwl mae pob type I... Ie, mae yn. Oh, O, na. O, na. Yeah. Da iawn, Anton. God, antidote. Hana hero poison. Let's use it anyway. Anton, ydych gwybod beth mae antidote meddwl? Yeah. Anti-don't. Pawb ti'n prynu eto? Achos oedd ti yn. Yeah.
Auntie, don't buy it. Anto, pam ti defnyddio growl? Fi sing fel lullabies. Ti ddim Jigglypuff? Jigglypuff. Critical hit. Anto, really? Yeah, di mynd i marw anyway, si. Diolch. Fi wonder os mae Pidgey gallu neud e. Pidgey yn lladd rhywbeth, roedd Charmander methu lladd. Yeah! Yeah, beaver yn! Mynd yma. Pokeball, no. Oh yeah, prynu Pokeballs Gary. No! Ni ddim angen potion. Yeah, ni yn! Wow, dim nawr. Video ar ti. Rock paper scissors. No, ni ddim cael digon. Oh. Edrych, hwnna 2 miliwn! Nick, ddim yn cael 200. Fi'n meddwl ni gael... Ddim go fight ni O, so ni methu... Mae bydd dweud. Ni methu prynu nhw. Anyway, achos maen nhw 300. Take your time. A John, maen nhw 300. I know, mae just un anyway. Yeah! Sell! Sell your Pokeballs. Neu antidotes. Yeah, sell antidotes ni. Yeah, fi'n mynd i sell o anti-don't buy them. Mae ddim yn un lle ti cael poisoned. Delete. Sell un Pokeball acos ni angen 5. Wel, un dim. No, ni cael digon am. Oh yeah, as ni'n gael full team wedyn. As ni'n gael 6. Ac, ni cael digon am potion. Am un potion? Yeah, un potion yn gwneud popeth. Beth os mae'n fel level 20. Wel, ti ddim yn taco fe. Level 20 Steelix. Ti ddim yn... Wel, Mae does dim Steelix, Steelix mewn fan hyn. Hyn yn Gem 1. Mae'n evolvo mewn Gen. A Tom, Mae Gen 2 mae'n turn mewn i Steelix. Yeah. So mewn Fire Red, ti cael 3 generations. There's a rat in the kitchen, what you gonna do? Gonna kill it Yeah. with my lizard. Pam ti ddim fi... yeah, mae'n just level 3. Achos, Mae'n level 3. yeah. Ond next time, Ac- Pokedex, cofio? Well, yeah, o'n i angen lefel o lan. Yeah, Garin. Yeah, on my Raticate, my Rattatas, and Pokemon. A mae Weedles yn. No, nhw ddim. Mae nhw yn. Mae nhw dim ond mewn y forest. Mewn i forest. Os mae Weedle show lan right now, mae'n embarrassing i ti. No, beaver ddim. That's technically, fi'n dweud y gwir. Ond mae Weedles yn common. Yeah, mewn forest. Okay! Anna pam ti ddim yn defnyddio scratch. Oh, fine. Bydd ni cael rat ar y tîm. Not them, but... Rat. Look as ni ddim cael rock. Rock. Yeah, Dwayne Johnson. Rock. Rock. Use rock attack. No, Rock. rock. Use Hollywood. Hollywood. Yeah, Dwayne Johnson. Bites anything when it attacks small and very No, quick. say snake. Yeah, Little rat. Dwayne Johnson. Lenny. Ble fi'n mynd nawr? Edrych ar Pokemon. Hana, Chansey. Mae fel, Mae fel... Brynu rhywbeth. I'm a pretty girl. Mae'n edrych fel, like, just statue. Ti yn statue. Trio siarad i efo os mae'n alive. Hana sad. Hi eisiau ni lladd Pokemon. Oh, mae Jigglypuff, actually. Poo, poo, poo. Poo, poo, poo. Dim diolch. Fi ddim eisiau. Fi'n meddwl nhw puff, 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 no poo, poo, poo. Ond mae fe'n dweud poo, Ie, ni... poo. Gary'n gadlef fan'na achos ni wedi gwneud, like, loads. Loads? Fe ni just mynd trwy un lle. Ie, ac fel o gym a cochi. Yeah. Ie. Okay, well. Mewn digon i- ran 3, ni'n mynd i level o lan. Hopefully, be o gym. A
Mae'n lan 4 levels. Yeah, just battle loads of Weedles, Rattatas, common Pokemon. Pidgeys! Gweld ti mewn rhan 3. Diolch am gwylio Pokemon Fire Red ar y SNES emulator. Game Boy emulator am y SNES, sorry. Yeah, gweld ti fa. Falle bydd fyna... Please. Falle bydd fe'n fel 10 wythnos tan y episode nesaf hefyd.